Posle ovih nekoliko detalja koje smo izabrali da bismo vas podsjetili da su mladi kolektivno i organizovano počeli da doprinose društvu još 1942. godine i da to i danas čine, evo nas u gradu koji je započet i izgrađen omladinskim radnim akcijama. U enciklopediji ćete naći da su radne akcije masovno, dobrovoljno učešće građana i omladine u izgradnji ili opravci određenih privrednih, saobraćajnih, kulturnih i drugih objekata. Odmah po oslobođenju, stoji dalje u ovoj knjizi Sve znanja, radne akcije postaju oblik masovnog učešća u obnovi i izgradnji zemlje, a kasnije su jedan od masovnih oblika vaspitavanja, razvijanja i solidarnosti omladine. Mogu biti, kaže se, lokalnog, regionalnog ili opšteg značaja. To stoji u enciklopediji. A teško bi neko od mnogobrojnih učesnika radnih akcija u ovih posljednjih 30 godina emotivno, duboko vezan za svoj metar pruge ili trase, za svoje omladinsko gradilište, mogao da tačno i precizno definiše šta su zapravo radne akcije i kakvog je značaja koja od njih. Kakvog je značaja, na primjer, bila pojedina pruga, put, izgradnja fabrike, kanal, uređenje najobičnije ulice ili šume. Da li je 1945. žetva ili seča drva mogla da uopšte bude lokalnog značaja? I kakvog je značaja grad u kome se nalazimo, Novi Beograd, započet sa mnogo oduševljenja i entuzijazma i sa malo mašina još 1947. godine, planiran da jednog dana postane grad sa 250.000 žitelja. Možda je lokalnog, možda regionalnog ili opšteg značaja. Sve zavisi kako gledamo. A danas sigurno gledamo drugačije nego što smo to činili pre 2,5 ili 3 decenije, kada je tamo gde su već bila naselja počelo raščišćavanje ruševina i uklanjanje svega što je smetalo da mir dobije prostor, što je podsjećalo na rat, a omogućavalo da se stvori novi prostor za življenje i za rad. Mi smo tada počeli sa radnim akcijama. Prve naše radne akcije su bile raščišćavanje Beograda, ruševine Beograda. Ne mislim samo našeg terena, uopšte Beograda. Nije se nikad postavilo pitanje gde, nego se išlo gde je trebalo. Išli smo, radili smo, raščišćavali, čistili pruge. Tu je baš bila 12-tica pruga, mi smo to raščistili, mislim, podigli smo tu prugu, onda smo tu ogromnu jamu zakopali koja je bila tu gde je ovaj dom. Zastave, šivenje zastava. To je sve bila dobrovoljna radna akcija, to smo svi išli, mislim, masovno. Što se tiče selo-grad, fabrika je organizovala pomoć svojim ljudima ili ljudi koji su izašli u susret našim radnicima. Za vreme okupacije davali im potrebnu hranu, pa smo mi onda u to vreme išli klepanje onih sikira, nakovan, sve se nosilo, među ostalog tu se pomaglo i šporet ako mu treba, da se napravi i ovako. Ja sam u to vreme postao prvi komunalac beogradski i prihvatio sam se zadatka rekonstrukcije Terazije. Ne znam da li se vi sećate nekadašnjeg izgleda Terazija, ali Terazije je jako dugo projektovano, razmišljeno o njemu i
pravljene su razne kombinacije, međutim, predsjednik Republike je lično, posmatrajući ceo projekat Terazija, napravio Terazije onako kako danas izgledaju. To je tako bilo jedno zborno mjesto, jedan drugi ili iz fronta, ili drugarica jedna iz Afeža, ili iz koja, bilo iz koje organizacije. To je samo trebalo da bude najavljeno jednoj porodici. To je se već ujutru znalo sve. I to je bilo zborno mjesto ili ovaj ćošak, ili ovaj ugao ovde gore, ili ovaj ugao, bilo gde. Ali mi smo se uglavnom, mislim, nije to bilo poteškoća i problema, da sad trebamo od kuće do kuće da zovemo, da šta ja znam, da molimo, da forsiramo ljude. Ne, to je išlo tako spontano. To je išlo kao kad bi trebalo da se ide u bioskop. Eto tako je. Mislim da nam je to i bila jedna vrsta zabave, pozorište prosto ili priredba neka ili šta ja znam. To nikad nikome nije bilo teško, nisam ja jedinka bila ili to se išlo tako masovni, svi smo bili raspoloženi, zato i fino nam je bilo, baš nam je bilo fino. Mislim, nikad se više to vreme neće vratiti, to ja mislim. Satra se vraćamo, znojavi do kože, radili smo drugovi koliko se može. Satra se vraćamo, znojavi do kože, radili smo drugovi koliko se može. Satra se vraćamo, nasmejana lica, samo što nas ne nose mrtvačka kolica. Satra se vraćamo, nasmejana lica, samo što nas ne nose mrtvačka kolica. Satra se vraćamo, nasmejana lica, iako smo gurali hiljade kolica. Satra se vraćamo, nasmejana lica, iako smo gurali. Pruga Brško-Banović je počela se gradi kad su, tako reći, tek utihnule, odnosno ne bih rekao ni tako reći tek utihnule, nego nisu još ni utihnule odjeljci ovih rafala. Još su se u to vreme kretale tamo bande ustaške i četničke koje još nisu bile likvidirane. Praktično uzev, rat je tek bio završen, a počela je izgradnja prvog velikog novog objekta. U situaciji kad nismo bili još obnovili ni one stare pruge koje je okupator porušio. Još su one bile razorene, mostovi razoreni, a i stara Jugoslavija, Bog zna šta mnogo nije ni imala. Ali prvi put smo imali jednu jedinstvenu radnu akciju omladine Jugoslavije koja je mogla da izrazi sve one moralne i političke vrednosti koje je tadašnji omladinski pokret imao. Ta pruga nije išla bez otpora i nije išla lako, kao i sve stvari koje u ovako nekom dužem istorijskom periodu se pokažu kao velike. One u ono vreme kad su se odigravale imale su veoma mnogo i otpora i nerazumevanja. I s te strane omladinska pruga je krčila mnoge nove puteve, ne samo u organizaciji rada, u organizaciji gradilišta, u organizaciji rukovođenja i tako dalje, nego je krčila mnoge nove puteve i u shvatanjima ljudi i u odnosima i u odnosu omladine prema radu i tako dalje. Ja sam bio kao član CK Spoja koji je bio zadužen za te radne akcije na više radnih akcija. Bilo ih je posle pruge Brčko-Banović i većih i organizovanijih, većih po obimu radova, po učešću omladine. Pruga Šamac-Sarajevo imala je oko 200.000 omladinaca mobilisanih u smenama, napravila je 240 km za nekoliko mjeseci. Bio je posle i
autoput. Ali meni je ta pruga Brčko-Banović i pruga u celini, sve to što se na njoj događalo najbliže i najdraže, jer ima čar onoga prvoga, novoga, sve smo tu novo otkrivali, novo nalazili, a već u ove velike, krupnije akcije kasnije smo ulazili da smo znali u šta ulazimo, šta možemo, šta ne možemo. Imali smo već u jednom probnom pogonu ispitanu celu akciju na pruzi Brčko-Banović. Mi smo krenuli iz Pule tako 1947. godine, a to je bilo u 4. mjesec, sa brigadom Slavko Gulbisa. Brigada je radila u Visoko, to je u Bosni. Mislim da je bilo oko 40% je bilo muškarci, a 60% je bilo žene. Većino više je bilo žene nego muškaraca. Sjećam se toga vremena, mi smo tada mnogo polagali na omladinu. Omladina je nama bila srž sviju naših akcija, jer ne samo što je se omladina svojski zalagala, nego je ona bila mobilizator građanstva, građana koji su se prihvatali akcije. I mi smo naravno pošli onda linijom da tu omladinu da je koncentrišemo i da joj pružimo uslova da može da radi, da uči i da bude tu ulogu koju je imala, počela da produži. Kupili se klošari iz dva bratska grada i od njih će postati udarna brigada. Skupili se klošari iz dva bratska grada i od njih će postati udarna brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, udarna brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, udarna brigada. Ko je s nama pošao, taj mora da radi, za bušante nećemo u našoj brigadi. Ko je s nama pošao, taj mora da radi, za bušante nećemo u našoj brigadi. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada. Mi smo našoj opštini obećanje dali, da ćemo se vratiti 3 puta udarni. Mi smo našoj opštini obećanje dali, da ćemo se vratiti 3 puta udarni. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada. Ide nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, bratska je brigada.